Hallelujah. Kapngakot kalangan kiyang kauno. And so was ngakan more opportunity na bosa masa ng kot. Nan marainin ranwot puksaraw masa ni ranwot makot kadun wiyata. Kung yung ngoyan peren lale, kachan peren lale, makjaban na mangi yata kauno, miya karaban mamor. Kaya ramas chocho. Koko silinan sambawat so karaban memor pagda disconnected. So we rai code so we rai karaban memor kareta mor tuwa wiamen kapunot wiamen kanzens wot ako ikininda minda yang memor ya karaban ay memor menjano mela okay kamu yo ngoy chabang pula ta likilikren code chabang berdaran koros truki kaping truki kasabay kalangan we kime. We exist for a reason. Kamu yung ngoy kapag pagitan ituan kauno amen kasalita sa pulma limba kasaliyang true sa pulma aramas. So ikalangan kiyang kot ran koros ikalangan kiyang kot ran trigo isa sa kalangan ng kot ran pukat ikalangan kiyang kot perdaan kiya sa ngakan maor pagita God is good. Okay kamu yung ay pilsa sa we irong salita creation irong salita tangokan makapkapil kitchel cheka we kumamiya kot trinarman sa kamelele kauno okay ya puksarabel masani the foolish says there is no God okay ramasakan meya karamas mwomwen yal mwomwen pay makakosaya mesotra kot imapuksaraw masani amen sanangot na kapulipul nan amoy diet na diet so niya traken padak tebel share seli chay koras wiya patak ni marang kaun Jesus pagda kaunok pakong ka trial aman reach out aman toko tong sapul mar masuk kapayata mansangat chay ban katokela te kem sakala Meirong iko saya tides kiwe ni poson o iko saya kiwe ni sacrifice tayo sacrifice John Mathew okay kiwe ni poson to cha socha re ap men kiwe tacha kiwe okay ka wiya tayo no kiwe ngai kapakap kumakaw na pang so saya kat kito pag tayo no gidiar akong kat kiyang seed akong kat kiyang waran tuko irailakan makin son patok kareta kamu yung ngoy kausanan masa ng God ime tanto ime apali ime kawit practice and more me chaywiya nan sambawat o kasiluok kiwe sacrificially tuwata kiwe ni ton mete ari irampuk chodro me kamelele me kota puen so miya makin idokre minister kan irailakan makin aledi died okay imenen sansal chame died niya chay wataker iran watakan ayo obil tur todo an sa may statigi Meirong died scriptures karyang paisak may lalel wayo sang mo ap mistira daw sili sa kwalu okay ko saya nang kadete maring ko saya nang kadete kap tame chay momang kapuki kite turin solan chikung wiya po kita patak pao meso chichar po menang pok sarawi so kamu yung ngoy atra attitude atra nong yung if it's in the Bible may kaktiar ipananana kamelele pokta may kaktiar wat ki may naramas mo kasane te kamo mayang may kaktiar may menang pok sarawi yanana we kila yanana kapayata pues God yeyi masa ng God Israel so miya makinta check ya irailakan malit tait ragan tait laya. Okay, so tied ni atel wata na yo chay ko sayayar met tied nang kadet nang kadet marangap tied kung ko lang relakan me full time. Okay, relakan me full time iral men Levites kan imero so yang kiale sa point so porang kotokan one sap one set iral totokan tanan umpalo nan wasang kaudako. So armasaka me anki tuwa totok Rail wato rail isang kiseo samoro kan rail me Levites kan rail me kanalit so ang trail nan moyet okay mo so kan we kitait rail mo yuya ma isingo kan me full time ale tait opon okay mo so re kila tait
rekila Meirong, amomotso aput pahn. Okay, momotso aput pahn minister kan, truntatong kan. So, sangan buya pa tama momotso kasanedi ap. Chay laramas chay bang kiwi tait o kiwi. Chay Meirong. Okay, ramas kin tait charman okay la Meirong. Okay, tait sapol mangkot. Ipanalete na isenjo ipanasamet tait ma sapol mangkot. Ay Meirong en peik mo. Puika poeta sapol mangkot gila. Okay, muri nan percentuais ako. Iwasama ay Meirong panut kusang. So, ay Meirong nga insenay. Okay, insenay tapa may mengkila. At 10% and ay payo to jay ka jore sang if ikapachatar tapa mabantay sapol mangkot. Meirong en peik mo. Meirong en limpok me ye luanay peiko tapa may mengkila. Okay? So, iralakan maganalit tait tuwe jama a full time. Melel, po ma full time ako nang alit tait. Tama uyo to talk. May nako nang alit kisapet eta. Dependan tama momocho ka saneti. Okay? So, armas malit taito. Ministero. Abil pa yang tait. Aban tait laya. Aban tait purala na namomocho. Okay? Puwag tait. Aramas koros. Truntatok momocho makachakachangao pa jang aramas ako. Makachakachangao maalitin moni apanyang tait. Okay? Apanyang tait. So apan tait to bang purala nan pachetin momocho puyan miya mga puime. Koko aligin nan malakayo ko saya. Chailen wato nan jumpa saraw yo. Okay? So mo ina sainsal. Topic riyaw mimang ko saya na mensangat. Ewo ko saya how to give. Yamo manay bang kiwi. And where to give. Iawasa. Mi konong kihla ya. Okay, so kapor kami. Chalta just ko ang moni po yaki. Palilaw. Chewi mamor ko moni. Okay, palilaw chelwi mamor ko moni sa chalta just ko ang moni. Ama chebil once it. Hey, sangko. Chay pampona sa kiyang kauno. So, imen watak nan Mathew, Mathew no eulel payo. Mathew no eulel payo. Kumay kalaka po kumail ter ken buya amay wiwiya mau kan. En so lang mon masan aramasakan. Poren kung kilang. Poema kumail wiya met, kumail sotrapan ala katung pumail sangren samomail makatkat nan lang. Okay, once again, tame wasan wata ko saya, atay motive, atay mongyong, tame chay wiyaki. Irong masano, ngoy membay kiyang, de yang atra wiya po aramasan asa. Okay, so, ang siguro chayban mangi, de chama-chaman me chestukak pichi court. Okay, chestukak pichi court. Chaybilban matawame imensan salki kauno mangi me imensan salki. Okay, ban Meirong po imen peki ang kauno mangi me imen peki ang. Ime warning pileucha ko sayang ke child chama-chaman ko sampalpan dami chaygan buya ni marang kauno kenurong. Atay mongyong. Arma kumail pan sawasa aman me pais with lar. Kumail der lo kiseli. Tuan me malaw na kanakan buya. Nanimon kapakapakan o naniyalakan. Okay? Bua aramasan kung kapangay Israel. Imen kumaile nasa por alayer katung parail. So sangan giving kan miyamakin kiwi. Okay, so maibil ko sa iya manangka skula ibil ko sa iya longay testimony. Okay, may atin mak makmalaleti sapong abuso ko sa yan suwaiki ko sa yan backup one melelin tama kauno masaniyar. Okay, one melel ingongi ikarabana share story kan pueki emasani taste and see song nama o Iawasa en tame masani ija karaba kay de men suway keme ikak Meirong kila chalay pugiyabe
Ija karaba I testimony gani kosa ya pwem backup melelin ino mekauno masani. Okay, so libil ya mumuna chay mengkat menarmasang kapungai kecil orya sotra kacung pacail. Okay, parmas makapungai kamuyero kiyang kamuyer tegitong yayer kacung payo san kapungo. So acha motive acha mongyong mongkot kayo kasambal akatunurong. Imen kumaila nasa Boraleer kacung parail. Arnia mail pankin sawasa me pais wet man. Kumail terpil kin kosa ki kompaka pa mail kan. Bua mail sawas en rir o sama mail mekin mangi a mail wiwia rir kan en kin katungi kumail. Aramasaman kin wiwia rir ong ni mareng kauno. Ebil setakak rir parmaso kin alialu nang kapai. Aramas chay kapang kilang. Ngera mas chika bang kilame kapay mi pon laba porque ta makchay pa kiyo masanang kot abam kauno kun kupur peren o apan sa wase kichala bam baka baban sapeng dabang kapayata dami ka chen masaniyar. Okay, so kamu yo ngoy kitrame problem pwe ki pasapeng kan inokan en so poita reja chanane wia ni tame masani. Okay, so may sway ki karokiala pwe kitais imeng kaunon kapaya tapo ya masani wasa ma karabanay testify parmasen kapunga me kay mamal so nakitala. Okay, so amanamen chay ka kon tami tanto tami wiya kitay wiya tami kosoya te tami wiya so kauno yurong ar kauno pung pweki paki puksarawi abangat kito kapay kachkito pack up to a Japan kachkito kachumpa. Okay, ajay ka turun testimony parents elioler na lang soja. Ichaman aman testimony in pastor man men China to ja esuma dar ngeneo ko la nan lang. Ngeneo ko la nan lang pwegi asa to ja Mecca church kana papali mo motso la palanan China. Kasik men ni mo ni basa kan ito ang puksaraw niya masa ni mansion ni mo child kan. Okay, so kasik me intang jo lang melaw kasalayang niya yamoman ni mo yo at jo lang tang me saik kabang puretila kabang purolong nan palwaro mo nam ang peker saik kauno men kan aso trap kay saik pan mela ay chara men kilang an so me ton lang o kasalayang at ano udane incense wet pogita icha me kilang trato ur. Okay, ya kasik mata wana tatong kan megan wiya ni marang kauno trato rai takret hamen mo ya kisango pa po to tana melar mo klanga po to kasilin na po miminan mansion nanim kasilin so mata wa me yan man kisango arya ya angelo ton lango kosayayang song wiya mau chorus magagan wiya o logiseli so taka chumpa ko tato. Okay, so chun lang ko sayame atay wiya kan atay kosoy atay wiya mau kan magalingan na lakaw no ime building up ime wiya ta manchayan lang. Okay, so ansa me proto to trapta apply masanang ko solar men logiseli. Okay, motive atay mong yo yayra child nan yang mo mangkaw na irong. Irong magchay pung te chay men suway te chay men sansal. Okay, but suway sansal me akwaros me braksan dame kupurang coach so taka tung palala. Okay, so kayo mo kajailen give as we are giving unto the Lord. Malachi isak kriya isak silu Sister Queenie magami pong ko alam me launching iti. Okay, Malachi isak riyaw isak silu. Kumail sotra kan waunu kiniya. Niya may kosaya me sotra katrapan ay pe sarawyo. Opil niya mail kan mamaliki mga me kumail kan Meirong kuwasaw. Kumail kan kosaya sa pangakitar wuya me pukat. O kumail kan kasaleta mo manaklapa-lapawang niya. Kumail kan Meirong kiyang niya. Man prapata the man motor the man somao ya tuwe
kumail mata wa may pahn kupurparan ki alesang kumail songan Meirong pukat. Rajigitigi isak payo. Ma aramas morsuat man paninaw kita a Meirong ongya. Meirong kiyang ya naman mauman. Ap Meirong kihla naman mesotra katrapa. Arieriala. Isak riyaw, isak silu, isak payo Kiyang isak payo la po inanang ilamaw. Tami ako sa Iawasa ibil chamang kita. Mia chay panenay. Mia chay panenay minta. Or puikat sumaw. Yanana kamalaw yala men Meirong. Iawasa me ako sa iya. Okay, ako sa iya me. Aramasariala. So chalder katangi Meirong labe me wat mis chailing kiwi niya chail wauniki. Okay, ngoy bang kolokol na chala epuki ay kolokol na chala eo menyare rami waunki epuki yo so ime kiwi ki. Okay, kay te pweki armasenta o laba Meirong loud aptami wauniki yo kiyang kot. Okay, kolokol chala epuki kolokol chala eo ale choka sala chala ewon po Meirong. Ansa me chasa sa Meirong ya cha Meirong an mo kosa we chala eo en yang atra mall. Ansa me komo yo ngoy o soyer me chapang won ke Meirong ibang kita buki yo. Kay te pweki e lauta epuki ya iwan ki san chala eo. Pueda value ya wana kasambal epuki yo bang kacheta sa andro. Chala eo. Hallelujah. So Meirong ay so lang maintinda ka. Kwayo, chay bang kiyang as chay kikiyang kauno, karyaw chay bang kihla niya chay wauniki. Kasilu, chay bang Meirong niya chay inangi. Okay, na lesson me ka nakalarkan. Because chay kak Meirong ang kusunet. Menta yawan, morte mela ka bang wato po yawan, kusunet. Ayawan the application to it punot pueki aramas kelang to pressure ta me wat me kamagdang nyai kiwi ap ya kiwi me kawana ko burgien limbak okay limbak ko bani itingong te kai te kitingong ap compels kamakidong kom yo ngoya ta kiwi so imo me kawana ko burki kai te me kosonne do kosonedi de pressure itaiten tame mi miselim pay ma loyang ay kiwi sangnan limpakong ko to limpakong sapol mango tatok te aramas imechay wiyaki. Okay, ayo patakan Meirong o wiyaw icho nak aramas chapta Meirong isong ko me kauno ko purperenkim mele me may katarado esto to kaya ito ko pagida kom koronga masa ng kuot o kom mokit kita nituan ngayon sa raw ya kawit. So kasiluwa how we give kachay kiwi sangnan nongyongan inangi. Guys, chumi tingong komi ngayon sa raw ka makit komi cha komuya nang kayong kurente sa kuno riyaw kayong kurente sa kuno riyaw ma iwata katar nituan pola kasi ya kawit kami ang kurent ka okay, bang watak. Ni chapin week chorus, amanaman kumailang katori sang ekismoni ni wayo. Mekonang sang ni meken kotoki yata o nikitala. Pusulara na pan riksenten wiyawi anso may pan lelaway. So, samoroko, samoroko sili patak sili muring count cheeses a katkatlaro. Okay? Tuaja okay we ka kichal solan chay pilala sang lelmet. Ge jela same olong got mano bang parakia liang got mano bang parakia de pilpena Meirong tra and sa wat pag chay lockdown kalangan che kayong current kiya nilo kayang pumpi po insan sale current KORINT current. Okay, so tuaja mapag chay lockdown sa iking kakela kay kichay magwiwiya pinam kautakoan so yung magkukulem sa raw yung wow yung magkautakan so
kecil alasang tamat cai wataker nan masa nang kauno masa ni kachore san so mia terempanene uya sangka kachore sang uya rai kaudak teken kaudak pon su ma be ap kachore sang rai Meirong o lawa sang kaudang kan. Okay, so kapayo yamo mana cai bang kiwi ni perenki. Okay, kiwi ni nangi kaiti sanga kiwi ni perenki koryang korent tua woweno. Okay, inangi mo mesoje mentayang kamuya kam wiya. Okay, soje me kilikilang yawan mo ni me kamale derano cha kamale dija kamka chore sang inangi mo pwe kita kam ronger masaneng kotro. Kapayo kiwi ni cheerful, so a cheerful giver. Koryang korent Karyang korent tua wano lelisu. Karyang korent tua wano lelisu. Kumail chama-chaman tua naramas mekin. Kamarak. Kisin waran tuga. Malawlaw. Ebilpan tulung wa malawlaw. Aramas mekin kamarak waran tuga toto. Aban tulung wa toto. Ariyamanaman en kita. Kisakis. Tuan me kasanedir ng kapete, kaitek ni mainsairan, den mwomwen idid, pokotkin pakong, mekin paranki kiwe mekot. Okay? Kotkin pakong, mekin paranki kiwe mekot. And some what we are studying, giving ainda. Okay, pak pwek ya child, so jokin watak masano, Kecaikan matawame armas makin pain wiatarail kosai kanan ngilamau parmasan men kiwi apso me koros cekak tiar nampuk sarawi me koros wiapa koros cekak tiar nampuk sarawi. Okay, kiwi ni peranki cai peranki wasa ko saya kotken pakong makin peranki kiwi me ko trawia kisakisyo mekareta kamu yo ngoi mas just nangi Meirong asai kuyala kaperende ana pana chamong yung kapakapki. Okay, kapakapki mai so koroche bang kapakapki mechela sama kuprong ko trapo asai kuyak sana chai more. Tame asai kuyaki kayo chai sawewe karyao chelanana kawalia liong ko sang reng kot. Okay, so kapakapki nine kot kitonya mong yongan tuway kamay. Okay, pakong ya wiyamegot pakong kauno wiyamegot kapakapki chailan mong yongan men kiwi masanier kot kengkoten pakong mekemparan ki kiwi turen aramas tueja paran ki kaitak paran ki ya moinana panaramas utaja eturala raso okay ni tupso ni moni ama chaiban ko kiwi ansa waja chai kaparanita kot ansa waja chai bangkon paranin lole turun aramas rabangos ko sa empuno taga kilang sili what sutra tolul rei ais chukilang amu insens wat anak wat terap ka turun insens wat pogita a chai nan ngana chai ka kaitek tipso me kaparan pa pereno pe bol mayau. Okay, sampuko ko sang rengkauno. Arma chaipan totong ke principle, totong ke wiapang kauno. Ai katung pakan mo. Okay, kak na chala limau ngoy insinsa na mau. Telapan insinsa na mau puna chala limau wan ke ko ti song kiwi kauno kapay ta kauno kapur perengi. Ai kak wawan na chala kitsama apturun punot. Okay, so mo di sa kak painta. Mayaw peren maur makauno pangkat ki yang kamu yongoy magarda chabangan sudah nok men roko to abudaja practice tamechel watager te we gitar nan masanen court. Okay, kalau mau give generously to waja katak labin bata kisa keuri sak lemau. So cheerful do aja kaparanin kiwayan kaparanin kiwayan. Okay, pilpara ko ngilan katak peren kikiway katak. Okay, so kalimawo sapan mo ini imasanan mo sapan kiway
Labin bata kisa ke oriesak limao. Kata kaya pan bayamaula. Sawasa metrikan kaya pan ale sawasang ren metrikan. Okay, tuwe chak tama chay kamaredi chay tolong. Kamaredi limbak, tolong durin limbak. Kamaredi katek, tolong seli katek. Okay, kamarewe moni. Okay, eba ampil porodo po kita principle, masano, kawito. Wiyapa ang kauno, O kawanawa Meirong ni ansawi. Ansawi metuwedra na Leviticus riyesak silu riyesak. Ansawi tuwedra chay kungwi kau tago miya ansawan Meirong. So wiyapa mo yam chay kosa yamo mo na chay kan Meirong. How to give ari ni number wanawa Meirong ni ansawi. Tuwedra ansawak chelap kihla. Okay, Leviticus riyesak silu riyesak. Samoroko pan. Patowantong kauno plawako. Yangaki simple riyamano. Puen wiyak sakis choror wong kauno. Puen koyang samoroko. Meirong pukat utan sarawi. Okay, so sapul machay meirong kan sarawi. Nang kayong current isa kuno riyaw mo ipil ko sa yayar tuwang pola ntarang kingkikipa na pansa may apan lelaw resutrana na may fundraising ape po kita koko panar o ichar apaliala anan. Okay? Kumka kinjungitin mo watak mur po yung muray rayap. Backup topican yamu manachay banking kiwi. Nang Chronicle, kayong Chronicle riyesak tuwaw, eulil tuwaw. Last match, kayong Chronicle riyesak tuwaw, eulil tuwaw. Okay, so mo kam kakwatak more. Karyaon topic, may ban, eugiyang trail, where to give, Iawasa. Iawasa ibangking kilaya. Okay, Iawasa ibangking kilaya. May bang ko sa iya. Iawasa ibangking kilaya ay Meirong. Pwede Meirong may ko sa iya. Nang kayon Timothy, Iawasa ibangking kilaya. Iawasa ibangking kilaya. Kayon Timothy 5:8. Kayon Timothy 5:8 amasani. Arma aman sotrakin apali kisakan. Ap melel utan kisan pain Muna banda. Panay ako sa saya immediate family matuwedra kamam kilara poson o swed sang raila kan mesoja rail poson. Okay, ma pata ko ang kitrail so lang. Ma kitrail bankin soja apali. Masanan wayo ko saya immediate family. Immediate family tuwedra ay pot, naiseri, ay baba, ay nono, riyay butchak. Ramas paninay makaran. Okay, may banso siya apali Timothy. Spelling Timothy yan man. Okay, so Iawasay banking kilaya. Iawasay banking kilaya ay Meirong. Wasan wata ko sa saya. Kayo challenge kiyang atay paninay. Okay? Kay dekpil kayo ape Chay bangkiyang chay panay. Chay bangkiyang chay panay makaran. Mga kasaya may chay patak. Ayap sa jagak sa wasa pinay panay. Isuwit sa ngaramas na sa japoson. Okay? Okay, aramas biyasong ka. Okay, ay panay biyasong ka. Iyay kapakapoy te gano maskun lang ay bilwya. Okay, medwe jo. Patapatak to wiwya tokang kauno ap. Mendaki ay panay. At chay puko. Eminampuk sarawi. Okay? Kahit ka panay me pang marastra da dong ramen plain mon ramen. Wiwya sila mo rin samba. Insa na ray pilibil. Ay panay me yasa me ay puko na iseri ayap menda ka po yung wiwya da dong court. So, puksaraw ka wiyat kiniya me. Ay puko apali raila kama karando. Pumaso ay posona tuwetra eswet sang. Poson aramas chikan mesojaray poson. Okay, sasamasan salap.
Ekonong sansal. Gachaipan kachapan ki achaipan ineka. Okay, gachai saulang chaikin kak sawasa sapol manggo taramasakan achai merpano sang achaipan ine makaran ka. Okay, apuk saraw ya mama sani. Kom kakin chungi dima. Karyan Thessalonica silu wano lelaisak. Or kom watak pom Karyan Thessalonica silu wano lelaisaka. Ako sa yang ketrail sangan narmasakan me pang tere we men kasal yel de perperen ni sambate soy keprangkot koi tisang o pol ko saya irailakan me pang kita to krede yang mongo okay ira chike isa ko so duecha ako sa saya kayon tumatil mawaluwa ka sa saya achay puko achay penene koranka so sa Israel mangoy sa ulang man ay puko naiseri ay pod ay baba ay no rio ikan okay ay puko sa Israel pilkoy tisang may ko sa yan ang karyante sa lunaga sa luwano leleisak ka mga kasakasayas siluwano leleisak karyante sa lunaga silu wano leleisak mo kasakasaya aramasakan me paluwang puegira pang dar ebansan salmama komwadak sangan aramaskan me kay deki me kasakasayang magchepa na pali immediate ka okay aramaskan ponsa wa penaral panenay katkatarap ki tatakang kot sili Iawasa me tokotoke may ban ponsa sa pali ay panene koran kame ay puko ay wiya salita kang god puksaraw ka tete me isuwad sang ralakan masyara ay poson so jamena pali ay nono ape ayap kakapali akoy puksaraw ka sa iya me ay poson as suwad sang aramaskan masyara poson okay so eo mo ikos ko sa iya Iawasa chay bangking kihla at chay sawas Karyawa kachailang kilang sapol manggo haramas Kalesia wano mekinale patangkan rongamau en kiyang sompatangko ekisin kisana pay okay sangan aman patapatakong komi masair komi sawasay komi auday komi ta apuk saraw pel masani sansad komi bil kiyang ekisina mo pay. Okay? Anso me tuwa ngoy. Anso me ikinala moni. Ipana sa mabanda tight. Iya sa me kukulaim sa royo. Mabanda Meirong. Iya sa me kukulaim sa royo. Mabanda mwomwen. Okay, naimo. Okay? So, Iawasa ka sa kasaya. Kalesia wano. Mekinale patakpan rongamau. En kiyang asompatako kisona pay pogida kapeng kapeng akot o kapeng kalangan ng aramasen mesawasawasay chelnan poson kayon tumati limaw isa kisu ap awiwiya mau kan pan tuweche song kawait kan irailutan pan ale Poi loud. Met me melel ong raila kan meken tatok loudiki arail patak en panaw. Kayon tumati limaw isa kisu o me makan me wiya tatok mau tuweche song kawait kan memakan mewiwiya tatok mau tuweche song kawait kan irailutan pan ale poi loud met me melel ong rail meken tatok loud ki arail pata o panaw ala poi okay Kau na bang painong turu aramas. Kau na bang painong son papa kau no ma turu aramas. Isa aramas me saulang. Okay? Aramas man tato kong kau no ban
pahn through aramas akan me toke ki amnoyong and sawasa imet papa code taken in daki live by faith pweki child papa code child ligi young court you ya sapol mo talk kombang pahn niya ni sanganalta ren sapol ma aramas okay kasulun son isu son kasulun son eutay ramo so iratigit isu kasulun son isu Bweni Arael chapiata sailongi tatoken Christ resota men ale sawasang Israelakan mesoposon ori kitail saulongkan en sawasa aramas pukat po kitail en buyaki eu ni Arael tatoken memelelo makasakasaya Israel samorokan ni Arael kusili kalok murin Christa katlaro Rastumen aleren aramas mes sejarai bosan. Tua cakap muyongoy. Caban men mongay nale ata support te sawas. May koso ya sawas in sent. Pan men mongay nale sang ren aramas mes saulang kan. Ab kay tek mes chusaulang. Mes chusaulang kan pang complain raban. Kawiya sili por esosa. Okay? O aral Meirong kan pan mal. Aramasaman me osa aban pilperen kicha kiwe pokita osa o puegi amakorosa sa kauno uya men kapa yes chuya men katipakalakalong isme kiwe de ismeale. Okay, so last scripture kayong Corinth 12 isak silulele isak payo. Okay, aga chen masani kumail asamau tuan Israel kan me so pisang kita token nan John pasarauyo arken mongosang John pasarauyo o tuan Israel kan me ken wuya Meirong pompe sarawi kan arken yang paisan ki men Meirong kan ipil tuan me kauno katung kasane dier po Israel kan me pan ken lo kiseli ronga mau ren ken Memorki tatoken rongamao. Okay? So kasaya me. Irailakan me. Uye papa kauno nanchuan pasarauyo. Matay te Meirong wisikto mo. Rabanyang mongosang mo. Pokita irail tatoken mo. Irailakan me piging kalong kiseli rongamao. Pueki kauno among yung a karakter de sapol makupur. Kiwe. Kamu yung ngoyan sa meches so long lakcha wiya the dog and goat nalang rajita kapai mimi pon chapu child pona chai maliel chai wewe kier me no one kauno kan mimi po child chai go we kiseli masanang goat chai lasa upon provide kauno bangat kito money through his people kaya kai kin kang ari ikang ngayang ke chai makom kon me socha pekarin full time or remo akom der wiya Pans kompang kamam kila kompan kolim kila kaya kamam kolim kila amakom kon makauno kerong komu pan full time dagot full time kom yang tun to talk or kompan ije sabol momu to talk an mo arya kom lala potong pokita kauno inogi dir tun to talk an kauno pan mongosang ni papa kauno Israel chon sarawi kan pambil rong masanang god we kita Israel poko arampil menabde kiwe pokita koros panale kapai tamen chay so chokanale ki Israel sompatang kang patak parmaste rong rai kang alayang sarawi arnia chay so cho we ki chay berberapa ko chay chokam kamaura tamme ko tiyo chay chok kaparapasang ko prangko chay limited Kauno ban tatongki aramas. Esto tatongki mante sangan kapu kepukchay kan tatongki aramas. Puen katki to kupura pun sampawat. Ari kamuyo ngoy kamayaw patra miminan masanang kot. Mangoy sa patakaman ngoy sa liki kauno utan apang katki to moni. Puyen kamongan na isirikan. Puyen pay na rent.
Okay? Ama bibila sa me isa siya full time iban pagkapaga ko yermenan kisa nga mata me may totoken mo niya kauno kailong kiniya laban full time kauno pakpak sabol machay pekar kawak pasang tama ko yo ko sampal achay mojib chay pa ni rongala tanang puksarawi Abraham is a businessman kay degi yaman wamparon chay kilang la David di nan marki yan samba son mawin pa treninja pokida komat tami ko sa ya atay mongyong yai kauno retail kay dek tame chay wiya okay armasking kildi to echa sarro kauno panta tong laba boy full time as panta tong knias chamelen atay mongyong en limpa kong god ikak ngoy som businessman ikak kopo boy ikak dernay money kay ten ngoy wamparon man kauno tatongki pokita mongyong ang makauno irirong kay dek tame chay wiya chay bani der wasat kalanganen kot ay bang kapakabanaleta Christ makam gotun yang nan wicked saik chapakeu kom luke yang Christ na namo maur maromo saik injingtin apo kong komor ele kom kong kau dak up other religion duweja mom te ana panaramas Saikin dyan nampungan kitaylo kot wiyawida. Nampungan kitaylo kot tokpana. Sang niya chay pagmang kitipachay kano kasamolong Christ and kaunta at child meur. Chay suchukak perperanin sampawi wiyapenin senay kilkile may pangkulanan lang. Suchukak puyiralakan siya makalula wiliyakap o mamor kukupurang kot. Okay, alang kulanan lang altrochuk. Pongatay ralakan may pilata. Suchakapakap. Nang kapakapwat tama kayo kasampal kamuyongoy bang pungkiyang kot magdrara mastipan. Kajay korusya chay susugit tip, chay liputipon sambawat chay tipan chay choror sang kot. Kot pakong sambakat kito cheeses, meman me poson la cheeses, es chapan mela. Palwarapan mela palingane pang kukulareng kauno. Okay? So, jaban kamelele me jara mastipan, meman lama mesoja tipa iyaramas likam, imepuksaraw masani. Chay korusya tipan choror sang ko chalanana kamor. Irong amawan mo, kamoro i cheeses. Karita meman kamelele me cheeses kat sang nan lang, kat to iyaramasala, o pola pweke ngoy apan morla. Okay, so chay pan kapakap ki njang Christ, Makaretiero pake utra charanti koros. Puen buten dat tipa naramas koros. Okay? So, chay bang kapakap kinjang kraisan buten kichal o kichal rujungata wani muna chay maur on kauno po ime masani. Okay? Nang kotial siluria isak wielechelet ni wielechelet. Yawe wen lechelet kam gaton wrong masanang court kam mokitiki kam men rujungang kauno amun maur. And so mapang kotslong masani ipan yanguk konot kompan watak puksaraw kompan bueweki kompan rong pata kompan bueweki anana pokita niyo mo pan rujungang kauno amun maur ngayon saraw pang kotslong lalam. Ngayon saraw ima chelson sawas makauno kisikisaki aramas makumposon la cheeses. Puen sawasa puen kamelele. Okay, aramas me rachip sa bal. Rasyo mo itong Christ Arael more. So, tiyong ngayon saraw potlong lalakareta sa ngayon patak po ka malong Arael. Okay, so tsaka baka. O mein count Jesus. Ipartisang kami. Ikamelele mga aramas tipa naman. Ipakiyang kamu yung kachin makong ya. Kamu kachin witen kiniya njang Christ. Iritungang kamu wani mo na imaur. Ipakiyang kamu yung kachung kachlong lalay. Kamu kachung kauniya ta sang metkola. Uyakin yala sang naramas mo kamu kachung kupurkiyan uyala. Amen. O may siyo akot kang labalab kalanganan kamu. Kalangan kiyang kamu kilip chak mangi singokan makabakap. Meman kabakap melil kisana na nongyong. Sabol mamumasan katete yang git menalang kumperanda. Anso maramas tipa naman kutong kami. Ikapagap kiyo Lord me aramas manet pankon tatoken nan limamuikan nanam naur sang met kola. Kalangan kiyang kami iralakan me piliyang iya nam time in Bible study what.
Maing siwa kot kama kot mau kama kot limbak triki kapai ye yu kupromu yang kapai kitata. Kama katin sawasay kit pusen gakpaik. Wasakan Mrs. Suchokan melele, wasakan Mrs. Sucho wewegi, wasakan Mrs. Saika aniki aima and paikiang ibaki sawasang reme. Kama yang katin sawasay kit pasaban sucho sound rong. Absaban wogla sang ni manamanen kod agatin buyetotok na nat meur. Sa kaprayang kamuyat kapeng. Kasaba kalanganon kama count Jesus, mawiyat kaon at songkamor kukolatra. Amen. Amen. Kalangan ng kumay ko Rusya o kachayban piliw chupa na sautukwet makamgatin muitong Christ amo mauranwot kamgatin kak message to nan messenger po imeng katarong komi sangan lesson kan mabansawa sa amoy poson sang metkola. Amen o kasalelia.